Sulamipat Ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskah Kristan ya ro ai ngojing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajing ya bat kajing im kat manam laki layale usim jing im unang sensyar im umi ubashaya ula job tiao ya kajing ya Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajing ya. Kajing puli nagikam jengki apostol kalenong basan kadekot balai pusau kadu basau puar Henry wei laki uparisi bekerteng ugamalia Ustad an ubaki breu ki buram shibun ulayang hakadorbar ula hukum bain penmi no yaki syabar nang tau laong hakadorbar korang ba Israel tuda sumari kata kebab himut banle ya kini ki breu dangshen lapau utidias ubalakop ulong ukenja bakrau bad kumba saus pa ngut ki breu kilabut ye u Henry ulasha peniam baro kinong bot chung u kila sapren bad kajingki chung u kalah pulom hadin une lapau wei Judas na Galilea hakapor kana samari uneru ula yo nong bot shibun Henry mauru ulasha peniam bad kinong bot chung u baro kila syuja lengai bad hakani ka kem enta ngaong ngapi wat le yakini ki breu le yaki kumto namar lada kane kar komle bad ka jing tre jungki kalong ka ka basu thau breu kanja langat hi Henry lada kawan nau blei phinom job yaki dalilei phensham ba phinia le persha yau blei kadorbar kalas ngap ikajing ajing mod ugamalel kila khot biang ki apostol benrung kila pha sampat ki bat kila bidong bakim dei ban krensu lanu haka kerteng ujisu bat kila pelait no ki apostol kila mi na kadorbar da gajing kemen ke bakrau bala nyewe ki babet ban sya ja buram na kabenta ke kerteng ujisu ban man la kasni haka tempel bat haka ying jong kipai ba kila yai hikai bat yai lap ya ka kubor babha syapang ujisu umesaya kaktin jong utrai kajing puli naga gospel katkom uyu anes kalenong kebahan riu kadekot kebanengkong hadu bakatsan hadien kani ujisu lalekno syasiliang keduriau Galilea nepung Tiberias upai ba babon labot ya u namar ba kilo i kidak kishin jong u hakabapen ko iki bapang ujisu lakiu halor ulum polo syong hangta bat laki sendran kajing kawai paska kiju kalajan ujisu lapet saudong bat ule i ba upai ba belin ulawan syau kum tau loong hau philip na ngila ban thiet jingba ban psai kini gibriu
ula ong ya kani bantenju yo Philip. Mau ula tip lepa kumno unle. U Philip ula jubab ban ai bam ya man la ubriu wat tang mar kendiat ru om dan kam kupu palat aspa denar. Uai ni kisendran jong Jisu Andreas uparau Simon Petrus ula ong. Uai khana ang ne udon san teliki kepu barli bat ar teliki dokha. Henry kini kinlong ayu hapdeng kani. Pa syong yaki Jisu ula ong haki. Ladon shibon uplang bat kumbasan hajar kirang ba kilai syong hangta. Jisu la syem kita ki kepu ula aingu ya ublei ula sama kita ki basyong. Lale kumju iki dokha kat ba ki kwa. Enda gile kadang baro ula ong haki sendran. Kari kileng khol leng khai ki batam. Om dei ban pijai wat kendiar ru. Kumta kila lom me ki baro. Bat kila pendap khat arsyang da kileng khot leng khai ki batam na kisan teliki kepu barli enda ki breu kila labam. Ki breu hangta haba kilo iya kane kadak kashin mau Jisu lapeni kila ong. Da shisha une ulong unong itu lupa ubadai banwan syaka pertai. Jisu latip makin sawan ring bor ya u ban pelong suim. Kum tau lapet biang shalor lum tang marwehi. The gospel jong utrai.